Ćao svima i dobrodošli u novu lekciju. Ja sam se odlučila da pratim negde korake koje preporučuje Adobe, tačnije Adobe Guides, to su oni linkovi koje vam redovno ostavljam ispod svakog videa. Tako da oni nakon lekcije o layerima preporučuju da odradimo i frame-ove. Šta su frame-ovi? Pa frame-ove možemo da razumemo kao okvir ili ram, kao ram za slike ili okvir za slike. U ovom slučaju frame se nalazi kao tool, alat u toolbaru naravno, a ovo je izgled za frame. Frame ima svoju prečicu K i na taj način možete da pozovete tom tastaturnom prečicom ovu alatku. Mi uz pomoć ove alatke kreiramo mesto, tačnije taj okvir u kome ćemo da prebacimo neku drugu fotografiju. I hajde da vidimo šta ima frame. Kao što vidite, options bar što se frame-ova tiče je onako oskudan i imamo samo jedan frame u obliku pravouganika i u obliku kruga ili ti cilindra. Ja sa desne strane imam sada background, fotografiju i ja ću ovaj background da pretvorim u običan layer. Hajde da isprobamo ram u obliku pravouganika. Sad, držim levi klik i vučem. Ako držim shift, vučem proporcionalno i kao što vidite se dobijem kocku. Ako pustim shift, vučem po svojoj želji. Evo kada sam napravila frame na ovoj postojećoj fotografiji, evo što se dešava. Možete da vidite kako se layer ovdje u desnom panelu promenio i on nam sada pokazuje ovdje sa leve strane ovaj thumbnail da je oznaka. To je oznaka za frame thumbnail. A sa desne strane pokazuje nam smart object ili ti object. Mi ćemo govoriti o pametnim objektima kasnije i to sad vama nije bitno, ali bitno je da razumete na koji način rade frame-ovi. Dakle, ja sam na već postojećoj fotografiji napravila neki određeni oblik koji sam htjela, tačnije frame, i on je tu fotografiju ubacio u taj frame. Sad, vratit ću se CTRL-Z. Ja ću da dodam novi layer. Mogu da idem na CTRL-J, recimo da kopiram ovaj, ali neću. Dodat ću novi layer. Ajde, uzet ćemo opet ovaj pravougonik i sad ću da iscrtam neki oblik. Kao što vidite, sada mi nije ubacio nikakvu fotografiju, ali ja mogu da uradim sama i da sama ubacim fotografiju u ovaj frame. Ubacivanje fotografija može da se izvrši na nekoliko načina i te načine smo radili. Prvi način je da idete na opciju File i idete na Place Embed, da embedujete. Izaberete na nešto sa vašeg računara i idete na Place. I on je sada ubacio ovu fotografiju. Ja znam da vi sada kada gledate ovaj frame, vjerovatno vas zbunjuje ova plava ovdje ivica sa strane i ova siva unutar, ali ja ću da vam objasnim šta one označavaju i kako podešavate nezavisnu sliku od frame-a. Otići ću u Move alat i pomerit ću frame sa strane. Hoću samo da vam kažem još da frame-ovi rade po tom principu da prave tako neke maske za vaše fotografije i ramove i ovdje ne spadaju i ne postoji mogućnost da pravite frame samo sa pravougonikom ili u ovom slučaju sa cilindrom ili krug, nego postoje tu i druge opcije. Možete da ubacite fotografiju isto i na drugi način, evo možete da privučete ovakvu fotografiju iz foldera i da je pustite. A može recimo i treći način, to nismo radili, evo napravit ću još jedan frame. Da, sad sam obeležila onu sliku ispod i on je ubacio to u frame. A možete da koristite i library, i ako imate nešto sačuvano iz Adobe Stocka, možete i odatle da ubacujete. Sad, ja neću o toj biblioteci mnogo da pričam, da vas to ne bi punilo, nego hajde ovih nekih
standardnih tehnika da se držimo. Dakle, prva je bila place embed i klasika drag and drop. I na taj način možete i da menjate sadržaj. Mogu opet da preučem drugu sliku i premenit će sadržaj u ovom ovdje okviru. Sad, postoji jedna stvar koja može da vas isfrustrira jednako kao i mene što je isfrustrirala. A ta stvar se tiče frame-ova i toga da čak i kad idete na copy layer, a tačnije kad ubacite novi layer, ne copy layer nego new layer, transparentan, ona će da uhvati vašu fotografiju koja je ispred. Sad da vidite o čemu pričam. Poslednje sam ovdje radila frame u obliku pravougonika i sad ako budem, ubacit ću novi layer i otići ću na novi layer. Ako budem ubacila opet pravougonik, on će da mi uvuče bez obzira što sam ubacila novi layer. Tako da dešavat će se, to je kad ubacite, na primjer, istu pravougonik i pravougonik. Ako ubacim sad ovdje krug, on neće da mi uvuče ovu sliku u layer. Sad to možete da rešite tako što možete da izmestite da vam recimo pravougonik bude ispod kruga, pa onda, na primjer, da radite pravougonik za pravougonikom, ali ako ga nemate i ako ne postoji, moj savjet je da obrisat ću prazan layer, idete samo na CTRL-J, duplirate ovu sliku, napravite frame i onda će ona da uvuče, u ovom slučaju sad nije uvuklo zato što mi je krug bio zadnji. A da, jeste. Ona će da uvuče onaj layer ispod i vi jednostavno zamenite trenutnu sliku sa fotografijom koju želite. Sad, kada da razgovaramo o pomeranju? Rekla sam da će možda kada kliknem da vas buni kada postoji, ću da uveličam da bolje vidite, kada postoji ovako plava linija i ova linija unutra. To znači da vi frame-ove i slike možete da menjate, da povećavate i smanjujete zajedno i odvojeno. Odvojeno da promenite veličinu frame-a i nezavisno od toga da promenite sadržaj. Tačnije gde će da stoji, na kojem mjestu ćete da centrirate sliku u taj frame. Hajde sad da vam pokažem. To možete da uradite sa radne površine, što ja preporučujem, i možete iz layer panela. Sad vi izaberite način koji vam se najviše sviđa. Sa radne površine, ako kliknem jedno, mora da vam bude uključeno inače ovaj Show Transform Control. Ako jednom kliknete, pomerate frame. Smanjujete frame i uvećavate frame. To je ako jednom kliknete. Ako 2 puta kliknete, vidite da mi je uključen ovaj Show Transform, menjate sadržaj slike. Iz layer panela je nešto malo drugačije. Dođete do layer panela, označite frame. Ako ste označili frame, samo prebacilo mi se. Ako ste označili frame, naravno, na taj način menjate okvir. A ako ste označili ovdje fotografiju, znači samo kliknete jednom, onda menjate tu fotografiju. Dakle, svakako mislim da je lakše da izvršavate tu promjenu sa Canvas panela, ali ako hoćete samo da sklanjate, ići na CTRL-0, ako hoćete samo da sklanjate frame, jednom kliknete, pomerate ga, 2 puta kliknete, uveličavate i smanjujete fotografiju. To vam je sve. Sad ako želite u potpunosti da obrišete frame, ali da vam ostane slika, imate tu opciju, dođete do frame-a, idete desni klik i imate opciju Remove Frame from Layer.
I sad vam je ostala samo slika. Da. Inače, ja ne vidim razlog da vi, na primjer, pojedinačno bacujete krug, kocku, nego jednostavno koristite ono što smo do sada i učili, obeležite. Jednom kliknete, obeležite, držite Alt, pojavljuje se strelica da je to kopirano i to je to. Ono što možete još da uradite sa frame-ovima i što može da bude zanimljivo je da obeležite jedno, odete u Properties panel i izaberete stroke. Šta vam je stroke? Stroke vam je ona ivica oko ovog oblika, izaberete boju i izaberete debljinu. A ovdje možete da kažete da ide ka unutra, ka spolja ili da bude centrirani stroke. Možete da postignete baš simpatične efekte sa ovim. A hoću da zaokružim ovu priču sa shape-om i sa oblicima, zato što ne postoji opcija da vam frame-ovi budu dakle samo krug i kocka, nego možete to da uradite sa bilo kojim oblikom, koji god zamislite. Sad ću sve ovo da obrišem. Sad idem do gore, držim shift, vučem do kante. Ići ću na Ctrl+J da dupliram ovaj layer. Sada ću ubaciti, čisto samo da znate, bilo koji oblik. Vi sad ne morate da obraćate pažnju na ovo, jer ovo je nešto što ćemo tek raditi, ali evo ja ću da izaberem nešto iz ovih oblika, šta god. Sad možda trebate da obratite pažnju. Vidite u layer panelu, ova oznaka ovdje koju vidite u thumbnailu, to vam je oznaka za shape. I da biste vi, na primjer, ubacili fotografiju u ovaj shape, tačnije u ovaj oblik, vi morate da konvertujete tu fotografiju. Kako se to radi? Ću malo da sklonim ovdje. Ups, uhvatila sam pogrešno. Selektujete shape, idete na layer, idete na new i convert to frame. Nazovete ga kako hoćete. I on je sada od ovog napravio vama frame. Ubacio sliku od ispod, zato sam išla i duplirala, ali evo sad ću da mu ubacim neko drugo. Odavde, nešto što sam ja skidala, ali sad je to totalno, ubacit ću ovo. I hajde sada da sredimo. Znači ovdje imam show transform, ja ću 2 puta da kliknem. Da uvećam ovu sliku. Da bi mi ona jednostavno lepo popunila ovaj frame. Ići ću na OK. Isključit ću show transform. Jedan hoću ovdje da kliknem, malo da smanjim. Tako. I pogledajte kako ovo može da bude simpatično. Vi znači možete da pravite od bilo kog shape-a, a možete da napravite frame. Tako je isto recimo i sa, ići ću opet na Ctrl+J, sa tekstom. To može da bude zaista zanimljivo. Ja sad ću da stavim slovo T. Ići ću na show transform. Držim shift da bi mi se proporcionalno ovo skaliralo. Idem na OK i sad ću da pretvorim ovo u frame. I sad ću da mu ubacim neku fotografiju. Ajde bilo koji za početak. Ovo je nešto što sam radila za neku teretanu, pa mi je ostalo.
I postoji još jedna caka, a to su putanje. Vi sad niste radili, ali postoji nešto što se zove putanje pen tool i to je nešto što vi crtate sami. To bi bilo sve za ovu lekciju. U sljedećoj lekciji radit ćemo maske.